Hvala lepa, da se preverjam na akademiku, ko ste prišli s tem vnimanjem. Jaz mislim, da je to vzdušje tisto ta pravo in za tem so individualno razmerje. Preograjeno in zadnji del ladje. Kar, vidno gor. Kaj rabiš? Kaj je z njim? Sam... Tega dam naslon. On ima ključnico pa desno roko. Ok, sila, hodi, gdje Aleks, pomaga. Reči, glavo. Bravo! Marjeta, pridi. Gremo. Še minutko. Zdaj pa je. Rabi pomoč tu je. Padla sem. To je žilo. Gata me boli. O, ja, je resno potrebno. Tu? Ja. Noč? Tole je v redu? Kako je to v zadnji boli? Malo pomagaj tomu. 18. Kaj pomaga on 70? Gospod. Aj pa, strela, srečno. Hvala, ja sem rekel, varno, Pedročko je meseca. On rabe domišljino, presame takih vsak je. Tec, Katarina! Juri Vatovec. Poskrbeli bomo za... Prišlo je do oživljanja. Če se oseba odzove, če nas pogleda, če kaj spregovori, potem naredimo zvoke glavki. Tudi v kroku se zadeva rahlo spremeni, povedki dnej se zbudi 5 sekund. Če si nekaj predstavljate, 15 cm je višina prstova. In če oseba zadiha in je še... Jak slučaj na
Da bi rabo gasilce. Gasilci in pa policija in hoti. Vse bo v redu. Konec, bravo. Križa iz Grosuplja. Malo bodo Grosuplje tekali z novimi navigacijskimi zapestnimi urami.